Hello! Oh, thank you so much for tuning in to the live of the Cape Town Dads. Waar het ons hier vandag? Waar het ons hier vandag in Phuket? Nou, ek wil die gaan koop vir my. Hier is by die winkel, right? En die is a green day crispy strawberry mix crispy banana. Okay, so die banana. Okay? En die rest is allemaal shanu chang shang van voor jabatapatapatapa. Kapunka. Hallo, wat moet je? Hallo, ik ben Heli. Want ik is van Afrika. Afrika. Zeg nog aan. Goodbye. Kapunka. Benny. Hindi, gaan. Balita kau ni. Ik ben Heli. Ik heb bersama de video. Saya spoken na Moscow. Yeah. Go. Right, anyway. Before I was so rudely interrupted. So, this is real fruit, right? This is real fruit, okay? Ek mag ons green, die rest moest nou allemaal nou halata, okay? Die was gewees 70 baht. Dat was 70 baht. So, dit is ongeveer so 35 rand, okay? Die rand to die baht is somtrent so 2 rand something. Maar kom ons sê moron af, ons is 2 rand. So die 70 baht is so 35 rand, die pak chips nou. Dat is een beetje baie duur, en ek is een very duur. Maar nou die winkel waar ons in gegaan het, the shop that we went in, they are but expensive. Hulle is so beetje very duur. Hulle kyk vir die dollars, hulle kyk vir die mense met die dollars, hulle kyk. Nou kom ons maak die chips gewoon van, dan kom ons proos op. Ons proos die banana strawberry blend chill. Kom ons kyk. Okay, so kom ons maak die op. As hy jylle sakkoor en beetje op te maak, ne? Nee, vir ons maak sy net so, maar ek het nog klappetje gespeer. Moes ek wel like het. Nee, ek kan nie fucking broer nie. Waar is hy hier? Nee, kyk hier. Kyk hier. My god, ek het Jan vat, maar toch in my mond erop, kyk hier. As redig so op die sigheid, kyk hier. Hou die redig was, Susan. As Susan so, kyk hier. Kan julle sien? Banana, droog banana en nee, ek wil nie, kyk hier, ek wil nie. As so op die sigheid. As so, ek wil besikker dat julle kan sien, kyk hier. Nee, wacht. Ek moet die video kat, ek wil nie te goed by jy, ek wil nie te goed brood, kyk hier. Ja, ek dan as chips wat uitkom, kyk hier. Nee man. En ek is al ook klaar 3 minute aan van die video. Ek moet maar ook voortgaan. Wacht, ek heb travel insurance. Ja, arre wat sy hier nou. Sy doen ook of dans by hier. Put banana. Beautiful, no? Beautiful. Okay, mas warm is aan die kyk. It's beautiful. Beautiful. Natawa sa may fucking crying dito na. Nagalit na cry. Kaya nice. Na? Beautiful. Ek het my bakit choppie. Ek het die bakit. Anyway. Guys, tot julle kom. So when you do come to Phuket, ladies and gentlemen, the green day, crispy strawberry, mixed crispy bananas. Ek het maar gedink het, né? Ek het toch een chop as een chop, maar is crispy.
Die gedoogde ingredients was strawberry en gedoogde ingredients was banane. Maar knelle was dit dry bananes en dry strawberries. Dis versigtig wat jy koop in boeket. As jy altyd wat dit lê op die pakkie. But anyway, once again, thank you so much for tuning into the live YouTube. That was a bad tasting. That was terrible. That was shitty. Anyway, toodaloo.